Dragi drugari, dobrodošli u još jednu emisiju Školski zeleni pres. Naši školski zeleni novinari iz osnovnih škola nas redovno obaveštavaju o svojim aktivnostima. Danas ćemo čuti i vidjeti što rade učenici iz Stančića kod Donje Trepče, o čemu piše Miloš Radaković iz osnovne škole Dušan Radović u Novom Sadu i o čemu brinu učenici u Višnjićevu. Školski zeleni novinari Emilija i Marko Vukašinović i Lazar Nikolić, učenici osnovne škole 22. decembar iz Donje Trepče, istureno odeljenje Stančići, nam javljaju da se oni zajedno sa svojim drugarima bave ukrašavanjem saksija i ispisivanjem ekoloških poruka. Svojim porukama oni ukazuju na značaj očuvanja prirode za zdraviji i lepši život. Naš školski zeleni novinar Miloš Radaković, učenik osnovne škole Dušan Radović u Novom Sadu nam je otkrio kako leta 2020. godine je razjasnio tajnu imena Bisernog ostrva na Tisi. Miloš godinama odlazi na Staru Tisu kod mesta Čuruk pored Novog Sada, a Biserno ostrvo je deo kopna koji je ostao izolovan kada su u 19. veku prokopali kanal kako bi skratili tok Tise, koja je u ovom delu Vojvodine vijugala tokom dužine preko 24 km. Ovaj prosek početkom 20. veka postaje jedini tok reke Tise, a Stara Tisa ostaje rečno jezero. Zbog godina plavljenja i nanosa koje je reka Tisa ostavila, u ovom području je zemljište veoma plodno. Upravo zbog plodnog zemljišta i posebne mikroklime, na Bisernom ostrvu su uspešno uzgajane lubenice i dinje. Ljudi su ih zvali tiskim biserima, pa otuda je ime ostrva. Kako Miloš kaže, ceo ovaj predeo zaslužuje epitet bisera, po svojoj lepoti i po prirodnim bogatstvima. Naše školske zelene novinarke Ivana Stojanović i Anđela Čuturić iz osnovne škole Filip Višnjić u Višnjićevu brinu o zagađenju planete. Naša planeta svakim danom postaje sve zagađenija i samim tim sve gore mesto za život. Ljudi nemaju potpunu svijest o tome da zagađivanjem planete loše utiču kako na svoj život i na život ostalih živih bića. Na svemu trenutno živi oko 7,2 milijarde ljudi. Bar svaki treći čovjek loše utiče na svoju okolinu i zagađuje je. Iz godine u godinu je sve više smeća na mestima na kojima ne bi trebalo da bude. U malom selu poput njihovog postoji mnogo mesta koja su pretrpana smećem. Njih brine kako je i u većim mestima, o čemu im govori i činjenica da je Srbija na 5. mestu najzagađenija država u Evropi. Dragi drugari, postanite i vi školski zeleni novinari. Pišite nam na našu mail adresu i šaljite priče iz vaših škola i vašeg mesta. Puno pozdrav od nas, školskih zelenih novinara Lane i Sare.